إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Darumikum haftagas miskiba kuregenda fikun misal darus mi daruska media haftagas almume wa nakka fawani khisal fitratuge kantattaka behegotu nuata fitratuge kantattaka behegotu egotu marat tafsir ko media haftaga almume wa nakka fawani khitan kurma behegotu den e fahuga me dalmume e bab nimma do mafahuga almume irat kurmi bab nimmadan em khitan kurma be ko tumar tafsir parma baad ko fomo mi fotuga wa en nuguta ba ke boy en nuguta ga asfa me wani nikamuga sunnatuga varatuga ga asfa wa ko tuge wa adi ben indare vidalo me kodakudi khitan koralo haddu ga ekam korum sunne bege wa kamuga pai figo fetto ga ekam varatuga ga asfa ehna sagun me tafsir ko kama behegotu asfama hadis taka badairuga evnis hadiseka hempuna du khitan korma amr korwa fawatam fenna karne eme sah hadiseka egotu kodakudin hempuna du ka ekudinge bobe duma nankiyuma adi aqiqa katnuma mikantata sunnatu gawara safu ko sah hadis taka wardu asfa ebahuri adi ekudin faratum hige me ko sadaga korma asfaratu kan asfai ba ens bain ilmere figo fettauga ekota bidalwa hempana moga ekudi khitana korma bas mikantattauga tere ebe fulo bidalwa enes ilmerna badayuga puriga ilmere az mazitauga imamunna ekeke bekanuga basfutuga badalayuga ebbes be fulo ko ekota saafuko bidala noe mata bodede ilmere mikam dirasa kortigina ilmering ekota pure wada nogan namar madu ilmering hem vidalowani hen sekam gosokha dalile nuati mikan tahqiq kore mutam kan angala dirasa korvegina bekadum pure wada kada kulakudi kitan korumuga haibona dos ei sunne pekemba tuwe kamuga efada hadis ganwati ekamuga wa sunnatan nete tabawma egotum sufyan ibn uyayna hadi sufyan as-sawri mi muhaddisun ke tere mara mashhur de bekal edwa hu sufyan ibn uyayna ge arihuga sufyan as-sawri bi suwal dannawani me kama behe vidalwani bikamuga sunnatuga efas kame wardu ngasfa wakam ege bada ge behe sufyan ibn uyayna vidalwa nune ke tibunne ege ge noy den sufyan as-sawri ga atu asawani khalifon ege bada ge behe sufyan as-sawri vidalwa nune ke tibunne kamuga efas je ege ge noy ebe mi bara tanawaskom ekkame e rujuwa wani kudinge umura adi kudinge kuding hedugulu ga tafat adi mujtamaatu ga ekam kormunda ga istafat enes bizamanu ga doctor ilma bara madairu ga bara gina ilma doctoru vidalave udakuin bihas udairu ga ekam korum edelige maakam ga misala ka enga harum ga kuri nuata bihas udairu ege es sababaki ekudin tankola bodwa fon khitan kurima ekamuge asaro ekudinna nafsane gotum koffa bahul adi rangaluga kujja boduwa waraka kujja ge e itana korma fahu rangaluwa muddata perikamuga skina fahara bodete kudin rangaluwa de dasbe amgoteke haitumo bodete kudin rangaluwani henas tingar hataro haruga kura kudin amgoteke tindus not hatar dos terega rangaluwa kan eba fene eme ma bikamuga kurimis arume eme fahadus bayako fawa fadan muhimmu kamaki hainga harumogi kuri ekan kurun nuata emme laswege kinja baadu kurin kurumaki wajibe ekuridu salunu baya kur fadan ege maaganu sababaki ekudin kudakamu diyama en ajis ekudin ge shiganuwa haruda fahunnanati adi bodum namaz qur'anuga wudu egotam hurin nama taharatu sahhanuwan adi ek sawu namaz sahawege nudanati ekam ilmere bayan korma fawan denge fome daluna wa dakkani matimas kuruma behegotu emis hama sunnatu tere adi fitratu sunnatu tere himene kame
بكم جاهز فواني وقد مبالغة في قصه متبس كركرمكي أميها كوبيها سبودان أيضا كركرم كمغا لما في ذلك في التجمل والنظافة ومخالفة الكفار بفتوك مؤلف بداروني إيه سبب أي زينة تركمك متبس كركرمكي أدي صافتها كمك أدي كافرنا خلاف ما يقول أمر كرم ما فاهم أدي فدان صح حديث لوجا بارد الناس فاوي متى مسكور كرما أدي تمولي دوبل دوما ويرفع اللحية وإرسالها وإكرامها أدي تمولي دوبل لا إيه يا معكم تمنوا تريدكم بهندكما سنة بارد الناس فاوي لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة إيه تمولي بهندكما كي أي فيهم متكم بترين همني كمك أدي أي زينتك فيهم زينة أي تمولي بهندكما كي وقد عكس كثير من الناس الأمر مكم من يبرك هنا ميهم ميدو إدي كلا كرمون فصار يوفرون الشوارب يقول مرك هنا ميهم ما تمس في زمانه ديكو كله ويحدقون لها ما دي أميهم كتمبلي بعد أولي أو يقصرونها نوت تمبلي كشا أولي مهوريها كم كابس مولد مدارو وني مي سنة خلاف كان تتاكي أدي صحكم وارد وقف فاسفا أمر فرتكا خلاف قلتك إهني تمبل دوبندو مكي أي واجبك من حديث إهني صح حديث تكون إكام وارد وكان أسفابه يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما قالهم ربا وكان أسفابه صح حديث قابني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كليفون حديث كربين جز الشوارب تبامي همتي مسكر قراشا وأرخ اللها أدي تمبلتا دوب اللاش وخالف المجوس أدي كمغا مجوسنا خلاف واش بما مسلم كذلك فانوك صحيح وغا ربا قرما فاغا صح حديث أدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قارهم رواق ناس فاني كذلك فانو دارون النبي صلى الله عليه وسلم قارهم رواق بي خالف المشركين تبامهم مشركنا خلاف واشا وفر لها أدي تبامهم تمبلي دوب اللاش نوتا تمبلي ديغوما دوب اللاش وأحف الشوارب أدي متمس بها وسكور قراشا أدي كوريكو درس فرام بيان كفوان متمس كوركورمغا صحابي بيكدون ديكو تكون عمل كوربا فاوي أي متمس طبيعتون ديغوغن آما أميهك تنفتوك مچا ديغوغن أن باي بيفلون بري كوربا بيكدون أنا باي بيكدون هدوا وتكي بيها وسكودا بيكدون هنگدوغ ودفن وتا أما ريتيكو بيكدون كوركورمندني ميزمانو كنما ألغمن تريمر فدا اتچكو كوركوري مهنان اكوتا يوتون عبد الله بن عمر فدا بيكدون أدينو صحابي بيكسيوتون عمل كوربا فاوي أدنم صحابي بيكدون مهدوا وتكي ماتيمس أحدوا فديغوا با أدي إمهك تنفتا حساب ديغوا با بيكدون كوركوربا فاوني مي حديث فلوك أديكا صحابي بيكدون بي ديكوتا بسماني بيسني بيكدون اكوتا عمل كوربا فاوني فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي إنكم مولف مدار ونمكما نبوي من سنة مسلم تبابو شيء ويخالف العادة أدي أدابة ترنا مكمغا خلاف واشي ويتميز عن التشبه بالنساء أدي أنهننا مكمغا واترهم تفات واشي إكتم فيدينونغ طبيعتك الله تعالى ورمكا لبما أدي كي القرآن وكيكتك هارون عليه السلام के तुम्बुल फुड़ी अदे कुरान अल्लाह ताला वही कुरान फावनी मूसा अलैहि सलाम वडागे हारून के फानु के तुम्बुल फुड़ू के अदे इस्तिश फुड़ू का पेवे एकले फान वडागे नबी बनु इस्राएल के मीहूं के गातो हुन्नवा फा अल्लाह ताला के अमर फुड़ा मी गातो ए बगुत कड़े को अल्लाह से तो एकले फान वडा नबी मा बनु इस्राएल बागा के मीहूं गेरियन अड़कम पुरी में मूसा फान वडा नबी तिबी एकम मूसा फान कोफा इस्कुरवा कलेफान एवगुतु उन्ने भी तम्मस कलेफान एगवडानो किते कोफा इस्कुरवा कलेफान एत्ते वितकी हारून कफान के बोदुगे आ तुबुलफुलुगा पवा गेन्ने येरु हारून कफान उन्ने भी बनु इस्राएल बागा कंतता हवाल कुरेवी बेबेबी हम शिरकु के तेरिया दिया हारून कफान एकम मनानो कुरेविकम मूसा फान तम हीफुल कुरेवी तेफान कोफा इस्कुरा हेत्ते गोते हारून फान के इस्तिशफुलुगा أذكر فلتقول فلوكا تنيوا قرآنوا وحي قرآن تا أنغمني كليفانو كأخ هارون مثلا يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي تيمانجي تقولي غابس تيمانجي بودو غابس مهي فاش
den efo haru ge fauna kede fauna ge uzuru musa ge fauna kiyade musa ge fauna kede fauna maaf kore ade kede fauna ge pushen nekka musa ge fauna ege badaga enes tanu ge nukta ge ihuge nabi me kalunge hunne me tumuli pulu adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata baladima saafu ko engende rasulullah sallallahu alaihi wasallam kede fauna tabibu kede fauna ge tumuli pulu murikam ashabe ko vidalu wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirrum kiya namaz tawga kelefan fardu namaz ta miskitwa korabba rekelefan ayat nota surat kiyawa kantima bekadunna igwada gannam ne kelefan ge tumbuli pulu haraka kurata fenunime kelefan sikurta dudun kiya kantima befalunna igwada gannamane adenu hadis tawga sekam safa bayan ben asfawe adirat kur be dengna rawu war tafsir ko mi hukum ga wa dakana tumbuli behettuma behegotum ei warge olunta misamanu gumistakuna arafa ebuladi bay fettumka mikama dekola wara oda wahaka dekunde bay me bulane kafiruna khilafum ei misamanu ekme nune misamanu ka passport e bahutte ehmema kafiruna muslimuna id card ga nota efade echisge bure defa bay gaum tawga ei muslim nota kafiratu ehmema misamanu komme majusinna khilaf waga tumbuli bahatta ka nujhe ade makma behegotum waradagan fawa amru fulu eya behegotum spay mi wahadakka mi ilmere ekma behegotum foikli uwa fawa mawdu'e ade warak gina suwalu anna mawdu'e virat kurbe dengana duhe galu war tafsirukum mikama khas hokgen mi hukuma behegotum wa kadakkana medalube wastaki sunan fitra ga ba nimmadun efahuga dengana du galu hama tumbuli behettuma behegotum khas hotekga wa kadakkana den efoga memani nefati kedoge wahaka wal bidana wa qasha bihaysu la natruk hatta tatur la tatur hatta tatur nefati kedoge murad ki ei diguwane gota nefati ta nobehettume wa taqdimu yujammiluha mi ko nefati kedime mi hege nefati ta niyafati ta zinat tervegende adi ege dashuga hunna hadi filagende ege dashuga nefati digujjanama ege dashuga hadi hunnana وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين هنا اسمي فطرة السنة باي مسلم خلاف ومنده ege tere bay mihun emihunge guriha nefacce digupure nuata emihunge enne yafat bay faru bodwa ingilige nefat adi music kule emihun bay faru emihunge shahada ingilige nefat digupura taalumna fene adi enun sek sawbata hore zinat terumattaka angenum bes firenum bes mekam purata fene kullu dhalika min tazayyun ash-shaytan wa at-taqlid li a'da'illah temol bidawla me shaytan amistakuna zinat terikotte kantattake adi mi kafiruna wattaruma gotum mistakun pura kantattake so hadise gas fa wani bay kantattawge wahaka bayan ko imam muslim ke defanu sahihga kenna fa hadise ga wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani sadis wahore itura mipada kantatta behettum mana korwa egotum niyafat sadis wahore itura emihege niyafat diuko kennuwan emema ege maane ke sadis duswar wajib wan enas islami shariat boti hama niyafat diguwar kedu yamuk tegga gina mihunge hafta baifa niyafat kadanje nota baymu tibe hafta defa niyafat nukada fe war diguwame eme emihege tabiyata emihekule mujtama ke kan korum anna gotaka balafa emihege niyafat itta hadi ko ege dasha hadi nuwanna ne emihaku niyafat kadafa pahattanche te memasala wahamaka en nukuta beswa hakolemche e niyafati digu pura bayam mihun digu pura sabaki ha so angan kabalu akam pura sababaki reeti kurumatta adi bay faharu mi hafta ga hutuba ka salunna awdu gende bay mihun ega eba haga bay baamen tawga take misalaka qtex kuriga keni qtex se mashhur ko kya icha efa denchis heke mi waqata ke miha ko wudu kurar fen basile nuwana nefacha hame ehade tuga emiheke wudu sahhay nuwan ebema bay baamettawge misalaka epuri dawad hula nuniyamu pipex ade enunas ekahade ecche nefatiga huriyamu wudu kura ayuga wudu kurar fen
niyafacca hame waasa nuwanama wudu sahawegen nudan eme mifada taketi beenu pura befulu wara boda mikama rakkatere wameje eme ma mihu misanga zinettere mugotum ifada ecce anhena ku beenu kurum ki huttakam ehna snehapati diu kurum ka nuda beenu kure vidan misanga namadunu kura doswar nuniyamu eme ku zinettere vefa ecce piluma da bay mata ta miha be bahuri emara kina anna suwadenge misanga subba fada wara barugada terehin atuga heekuni nota nifatiga heekuni den enno fila adi bay bawattawga mifada hardware samanta nifatiga heekunima filuon e badative e mehato hinetto kanta quran ad bizamanu ke bahuri mifada komme maaddaves filuwa devene bada eheni chemical mifada chemical de beenu kokke filuwa hasokatika nail polish filuwa duma beenu pura ek bawattawge maadda talgonmen beenu kurima egota ek bawattawge chemical to sama filuwa de gindan e menefati diu kurumuga wara boda rakka terive ekam durhili wanchine kamen ei adi taharatavas bulifa wa kamen ei den mege idi kolosebe mege me wudu kunaru galun kurime denne he niyafati ge dashu amako normal ko alun men amu mihekke mihunna minbar nefat digu fawar komme for wudu kunaru ga nefata ko teriya mihi fen domak war ga ngaspen duwe egota kurumen duwe ei fenge horegen anne chikam kamati amu gotte wudu kunaru fen babi gotum badegen daana etan ko teriya en salgon men egetan ko teriya komme fen jassa kan mujhe nefati ge eteriya hangada nefaccha demedaka enas kurim midenne vihem nefati diukuffa behettum nahi korumwa fone en sabutaka hole en nefatuge niyafatige maaf karo niyafatige terega mod nefatige matiga efada echen hurinama filuwada jehene ei lazim kame bekama para poda samalukan deppa mifada masaken kurumwa befulumes angi labbagan ekakkam kurumake wara muhimmu kame ei namadu ke sohakama ulige wa kamakam ga waate algonu men namadu pura jebejehe algonu bege misaka mekan koffa namadu boku namadu ta mebejehe enes e anna taneke gotum baifa niyafati ge gotum hadita filuwada e chemical modan datimeda enema ege marakka tari gotaki emege hangada sim marakka tari go angifade speenu kokgen algonu me pada masakata purum erum mi datikan algonu menna ihsas nuwan den efoga as fagavan natful it e gifal tushkawa istashi ufurun nota nattadu nota beenu ad mikama beenu hadis ke lafz algonu skore bayan kurin as favane natf ufurun kama ad mikama bayan hikmata kuriga bayan karis bayan kurumwa fave ei istashi kiti fetteshuga pala istashi ufurumuke etanuga ufede eki bawantawge hadi ilalgen dakama adi was filuma wara poda bar wala dekam en spy mi hunnaki istashi bo mi hunna emi hunna wara poda tadume ekam koffinam ehada tuga enum gotaka e hair remove pen kokkum gavis adi belikam gavis istashi etanra hunnane he fiduwadu ei sunnatuga wardu aswa kame ekum genbere gas kormafa ei masade nokam ga vidalwane de vidalwane efoga mitam komme gote peru kurus masse nete fiduwade ve komme gote ei belikam gavis ayde no gote kam gavis lima fi izadatihi min an-nadafa wa qat' ar-rawah ei etanuga hunna istashi belumaki anota fiduwadumaki ek sabum mihage saftar kam itulugen da kameke adi nuba was zoomum emiyak urakka tar kotte kameke adi etanuga istashi hurumaki ei wara mutahiru kameke ekota mod midalwane fahaza wa dinul hanif algomenge babiguma islam dinuga mikama amur kurwa faave adi mikam kas muslim zuwan bay mihum wara farwa kuda kuratan algon menna fenigende ege sababon mutahir kamati genota wara hadiko bay mihum tibe manzar algon menna fenem den wal midalone mikam kam islam dinuga amur kurwa fa mebani safta herume adi misna zinetteri omattake وليكون المسلم على أحسن هذا المسلم كمن أبدس إم ريبتي وتوجه مبتعدا عن تقليد الكفار والجهاد يقولون كافرنا مكان كمغا بطروم نويل أدمي يوروبا مد أمريكا فد غامتا غون فيكورن أي أشيغندوغه إبس استنت واك نكورو
මිනිස් ඔන්න ෆිකුරු දෙචුරදිස්කුන් ගොතුගා දවවා කොරා බෑ මීහු මිපදෑ කුලේ අංගෙනුගේ තෙරේගස් අදි පිරිනුගේ තෙරේගස් අද මී එබෑමෙනුගේ ෆිකුරි ගොතුන් ගොස්පා දෙවි නුබෑ හිසාබ වලුන දේනවා කම එමි යුරප් කුලේ බෑ මීහුන් එමිහුන්ගේ හෂිකඩු සිස්ටම් එක වකිනු කුරාමි එමිහුන්ගේ බොදුන් කම ගාවිස් අදි හෂිකඩු කම ගාවිස් මි මිසමන් ගාවිස් කොමිස් වරක යුරප් ෆිතුරුන් දා ෆිකුරන්නේ අදි ෆිතුරතුගේ ಸಾಫಕಮ ಖಿಲಾಫು ಬೈಗೆ ಮಿಹುನ್ನಕಿ ದೆನ್ ಮೊಲ್ ಮಿದಾಳ ಮುಫದ ಕಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳಗಣುಗೆ ದೀನುಗ ಅಳಗಣುಮೆ ಲವ್ವಾಫಾವ ಕಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿರುನ ಮಿಕಮಗ ಅಳಗಣುಮೆ ಅದಿ ಜಾಹಿದುನ್ನ ಖಿಲಾಫು ವಾಂಗೆ ಬಜೆ ದಳಗಣುಗೆ ದೀನುಗ ಮೆವ ಕಂಕಮ ಮೆದ ಅಳಗಣುಮೆ ಫಕುರಡು ವಾಂಗೆ ಬಜೆ ಅದಿ ಅಳಗಣುಗೆ ರಬ್ಬ ಮಿಕಮಗ ಕಿಯಮತ್ ತೆರಿವೆ ಅದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತುಗ ವಾಹುತ ತಬಾವು ಅಳಗಣುಮನ ಬಣಿ ಅಂಗವಾಫು ದೆನ್ ವಿದಾಳವನಿ ಮಿಕಂಕಮ ಇತುರು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಪಸೆ ಬಹುತೆ ಬೈಸ ಹದೀಸ್ ನೋಗ ವಾರದೋಗ ಆಸ್ಫಾ ಏಯಿ ಕುರಿ ಬಯಾನ್ಗೆ ಕಂತತ್ತೋಗ ಇತುರ ಆದಿ ಬೈಸ ಹದೀಸ್ ನೋಗ ಆಸ್ಫಾವ ಕಮಕೆ ಏಯಿ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಹಶಿಕಂಡುಗ ಏಕಿ ಏಕಿ ಬದನ್ನೋಗೆ ತೆರೆಗ ಉನ್ನ ಹಡಿತ ಫಿಲುವಾರು ದೆನ್ ಎಫೋಗೆ ನಮ ಪಮ್ಮನಿ ಹದೀಸ್ ಈ ಹದೀಸ್ ಆಸ್ಫಾವನೆ ಅಶ್ರಮ್ ಮಿನಲ್ ಫಿತ್ರ ಫಿತ್ರುಗೆ ತೆರೆ ದಿಹ ಕಮೆ ಬೇ ekuri halome bayakafawa matimas kurkuruma tumbuli dupanduma siwa kuru matu dengulu adi effoga istinshaq kurun wudu kurumu kulifawa kamenge rat nefatu tere fin fono wa qassul adafir niyafat kedum wa ghasl al-barajil emi hekke ay donner matu fa donnero ehunna badata ukariga bay mihunge sitan sanga wargoda hadi mida jamawe वेदंत दोम के इस फितरत के साफ हम हिमने कम के हदीस के में आदि हम का मेवनी तीन फद्दल का इस्तशी उफरुमा आदि एमी है के दादुनो बशा के बा इस्तस्त बेलुमा देंगन फंकम का मेनी वंत गासुल बा एक मेवनी इस्तिंजा कुरुम एक कुड़कम दिम फमत बड़कम दिम फमगा एमी को फेनुम ताहिरम देमी हदीस जवाब करो इब्ने कदम विदालवनी मुस्तब बखैमा के विदाल तिमन्ना मितन කොමස් එක්සම් කොළ වනි ඔලිෆේ වනසීත් ආශ්‍රති මුනිගේ දිහවනකම් තිමන්නවනි හදාන් තිමන්න මොඩ හදාන් වනි එයි බුදු කුලාරෝ අගය ෆෙල්ලුම් කමුගේ බුදු කුලාරෝ දෙකම නලුම කර අගය ෆෙල්ලුම ආදී නියමත ෆෙල්ලුම් එමි පිටරතුගේ සාහ කම බෙහෙගොතුම් මිපතුගා බයන් කොම්වා බයි වාමකන් බෙදාලුන පිටරුස් කුල්පදාන ඉරාත් කර දෙන්නන දවල් පශානි තුමුලි බෙහෙට්ටමා බෙහෙගොතුම් අදී එෆම්ගා අලුම පශානි wudu kuruma behegotum sunnatuga waratuga asfaba goy adikit qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatuga ekam angawa ka goy irat qur'an me sharh qur'an هذا من درس القرآن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك